سوال دیگری که برای من آمده است، از من خواهش کردم برادرای عزیز و گرامی که من در این چیزم با اونها بگیم هم نظرم هم فکرم، ولی برای من خواهش کردن که این مسئله را برای مردم بچه‌دار گوش زد کنید. برادرایی که بچه‌کاتون زن میتین، میدونید که در بین مردم تاجیک همین آوازه هست که 10 بچه را زن بته و 1 دختر شوهر نته. یا زن دادن آسانه، شوهر دادن مشکله. این چیزها را شما دائم میشنوید، ولی میگن خود کرده را دوا نیست. این آن چیزی است که ما به سر خودمان آوردگیم. چرا این مشکلات مقصد در بالای دختردارها آمد؟ چرا این مشکلات کی بر بالای این سر این پدر و مادر دختر آورد؟ خدامان. باز ما میتونیم خدامان همه چیز برطرف کنیم اگر به همین حرفایی که من میزنم شما اهمیتین. کسی دختر شوهر داده است، یا کسی مقصد شوهر هم نداده باشد ولی در آینده شاید شوهر تید، یا شاید نداشته باشد، ولی از روی انصاف مقصد به این سخنهای ما باید که بها گذارد. برادرای عزیز و گرامی، همتون میدانید دختر کلان کردن، دختر به سین بلاغت به شوهر دادن رسانیدن، این بسیار مهنت زیاد طلب میکنه، به حد زحمت زیاد طلب میکنه، به حد قوه زیاد از پدر و مادر صرف میشود. یک نفری را من از زبان شنیدم که میگفت که خدایا سنگم بته و دخترم نته. من حیران شدم. من گفتم برای چی این گپا میزنی؟ گفت به خاطر آنه که بسیاری پدرها و مادرها را دیدم ای پشت دخترها گردناشون شکست، شرمنده شدن. بسیاری مقصد دختراشون چی کارهای ناخوب و بسیار کارهای بگیم بی حیایی و بی شرمی را انجام دادن که پدر و مادر ای دست اونا بسیار افگار شدن، بسیار بیمار شدن، بسیار غمدار شدن. گفتی خود چون دیگر طعام نخوردن، فقط زهر خوردن. برادرها، حقیقتا دختر کلان کردن، دختر به سین شوهر رسانیدن، بین یعنی با تربیه خوب، با سر و لباس خوب، با اخلاق خوب او را به وای رسانیدن خیلی مهنت زیاد طلب میکنند. بسیار پدر و مادری در کار که این مسئولیت احساس کنه و بگیم همیشه اهمیت در دخترش بده. بعد از این دختر ما مادری اصلی و اساسی را ساخته میتونیم. بعد دنی ما و شما ببینید که وقتی دختری خوب داریم، دختری نغز داریم، دختری خانه داریم، دختری خوش اخلاق داریم، دختری با حیا داریم که ما در این سهم گذاشتیم و ما مقصد همه این خوبی ها را در دخترمون که زحمت های خودمان بود خواستگارا را ببینید در دنی ما و شما نوبتن. ببینید هر کی بچه گنده داره، خوب داره، بچه بی توفیق داره، با توفیق داره، بچه عرق نوش دارد، بچه بیرحه دارد یا خوب دارد، همشون دخترای مثال بگیم بین با تربیه را، دخترایی که مثال بگیم با حیاان، با شرمن،
духтарое ки мақсад дар ин тӯйҳою вечерҳову мисол дискотекаҳову дигар ҷо иштирок намекунанд, мардум ҳамхели духтароро мековану барои фарзандошон келин мегиранд. пас бародарои азиз бубинед ки ба ин то ин ҳад расонидан бисёр меҳнати бисёр талаб мекунад, хеле ва хеле. аку вақте ки ман ӯро то 18 расонидам, меҳнат кардам, заҳмат кашидам, овардам бо шавҳар додам. шумо бубинед ки бояд мардаке ки зангирай бояд меҳнатҳои мара ӯ ба назар бигирад, заҳматҳои мара бояд ӯ бо назар бигирад. ман бубинед ҳам духтар метавонам, духтаре ки алҳамдулиллоҳи роббилоламин мақсад даҳо харидор дошт, вале вақте дар дасти ӯ мо метемуш бо бозами ин аз тарафи ҳамон мардак имрӯза ҳаматон медонем ки ё 20 000 сомон ё 30 000 сомон, баландаш 40 000 сомон меорад дар дасти мо метаву дарҳол мақсад чи ку хай дарав бигирем, мақсад рӯзи туя муайян кунем, хай як 10 рӯзай 2 ҳафта 1 моҳай тез ҳамин кори хайра кардан дар кор. анаку дигар духтардор медонаву мушкилоте ки дорад. ин қадар хариде ки мо барои духтар мекунем, ай пасуда саркадагӣ, то палатенса, то собун, то духӣ, то чанд сар либос. бубинед боз дар баробараш мошинкаи ҷомашӯӣ, дар баробараш стенка, дар баробараш спални, нигаҳ кунинда, дар баробараш телевизор, тиловорӣ, дар ҳаминҷо чанд қадар маблағ сарф мешавад, ин 40 000 додагии ҳамон маъракаеро ки меояд, мақсад як маърака барои як мисол хай ҳамсояро огоҳ кардан, ай фотиҳа мегем, ё як мисол хай на хурсандӣ дорем ва дар тӯйш ин маърака як маъракашда ё 2 маъракашда ин маблағи 40 000 тамом шид. ай чизоеро ки ман ном гирифтам, ку инҳоро мисол ба пул бигардонем, чанд ҳазор доллар мешавад, бозами ин бародарои азиз бубинед ҳамин бачадоро шарм нокарда бо акаму хонаакша ягон хона аки ремонт кардасту бо сурати ҳамон абойша мепартоя тарафи ҳамин хонаи духтардор ки ба ранги ҳамин абои ма парда биёр, ба ранги абои ма қолин биёр, ба ранги абои ма люстр биёр. бовар кунед, ай бай бародарои азиз, як талбандагӣ, як ҷабр дар ҳаққи як бародару дар ҳаққи миллати худату дар ҳаққи духтардор ин ҷабр. вақте ту мехоҳӣ ки пардаи хоната биёрад, қолини хоната биёрад, телевизори хоната биёрад, мошини мисол ҷомашӯиро биёрад, ҳар чизере ки ту мегӯй инҳоро маблағша бите. оира ӯ ҷомашӯиро бечорат меорад дар ҳамон ҷо, ӯ дигар медонӣ ки ҳамаи шумо дар даруни ҷома мешӯед, ӯро барои худаш махсус намебарад, ё ҳар чизеро ки барад ҳаматон дар ӯ ҳақ доред, ҳаматон ӯро истифода мебаред. бо худое накарда рӯзе ки бо агар ай хона пешаш карден, ай ҳамин чизои овардагиш бо як сари сӯзана наметенаш. ин қадар шумо беинсофу бераҳмед. барои ҳамин маслиҳати манам ҳамияи бародарои азиз ва гиромӣ ки ҳамаи он чизе ки ба сари духтардор меорен, ҳаминҳоро ҷавонмарден фикри ҳамин фарзанди ҳамин мардака, фикри ҳамин мардака худша мекунен, ҳама ҳамиро омода кунен, буд кунен, биё дар хонаи духтардор бигӯ ки ана фақат ва фақат ҳамин ягон либосе ки агар барои худаш меорад,
ё ягон ҳадияе ки тарафи падару модар мекунинш бикунин, накунин. Қолинам ҳаст, курпачаком ҳаст. оли ман курпачаву таксари инора бо номша нагирифтам. курпачаом ҳаст, спалним ҳаст, стенкам ҳаст, ҳамаи чизам омодаи. ягон ҳадияе ки ҳам модар барои духтарша ё падар барои духтарша дошта боша бас. ана ҳамин кора кунем бародарои азиз ва гиромӣ, иншоалло баракат меёбем. пайғамбари гиромӣ гуфт ки ман лам ярҳам ла юрҳам. касе ки агар бераҳмай, касе раҳм надора, ба ӯ аллоҳ ҳам раҳм намекунад. ман лам ярҳами нос ла ярҳамҳуллоҳ. касе ба мардум раҳм накунад, аллоҳ ба ӯ раҳм намекунад. аллоҳро ташаккур кунем ки ин мардак 18 сол ё 19 сол духтара бигем бо дандонош қапидагиай. ҳар қадам юра аҳамият додагиай. ҳар дугона юра аҳамият додагиай. ҳар як рафтану мактаб омадан юра аҳамият додагиай. ин қадар заҳмату меҳнату ин қадар ғаме ки ҳамин одам дора, ту ҳамира қадр ку. қадрш ҳамие ки намониш ки ин мардаки қадар хароҷоти зиёд кунад. зеро ин дар гардани падари духтардор нест охи. ира ягон шариат муайян накарда ки ҳамин чизҳоро бояд бигираву хонаи ту бияд. як бисёр бовар кунед, як бераҳмию як ҷабр, як зулм дар ҳаққи духтардоре ки ҳам духтарша мегирӣ, бо ҳам камш да 10-20 ҳазор доллар да зиёд барои та асбоб анҷом ба хонаи тура мебарад. ин тамоман охи ба ягон на қоидаи диниву на қоидаи инсонӣ қадди туғрӣ намегирад. барои ҳамин барои ҳар як бачадоро ишора мекунам, биёен пули маъракаша битен. маъракае ки мегзарона, пули маъракаша битен. ва он чизоеро ки алҳол ман ном гирифтам ки бояд барад, ҳаминора худотон дар хонатон бихарен, тайёрак бимонен. фақат ҳадияе ки падару модар барои фарзандаш, ҳар як падару модар барои фарзанд ҳадия дорад. хо либосаш метад, хо ягон комплект бигем пасудаш метад, хо ягон дастмолаш метад, хо ягон тиловориш, чизе ки вай ҳиммат кунад. лекин ин қадар боригароне ки боз як камаз не, як дулан дар кор ки ҳама ёра бор кунад. бо комрӯзи ҳоли бо бовар кем болоем да боз зам мекунен, ҳамун стенкаву ҳамун шуфанеру бубинен, ҳамун чизоеро ки бо спални ба хонат мебара, бо мегӯ устошам роӣ ку, устора роӣ ку биаира дар хонаи ман ҷамъ кунад. барои калантари вазбинӣ омадан гирифт, ҳамаи ҳамино байрӯи хотир дидан буд. ҳамаи ҳамин ба хотире ки баъд мардум меояд содагӣ дорад, сад нобутуш ҳамин хушбахт шаванд. ба ин гапҳо мо якбора чӣ хушбахтӣ дорад? чӣ хушбахтиай? худаш бечора ҳамун духтарак ғамгин меравад ки ин қадар мушкилот ма болои падару модарам овардам. бо дар ҳамун ҷо мебарануш, бо ба ҳамин асбоб анҷомаш хо рӯзаш бутан, хо шароити хубаш бутан, хо як бигем бо як рӯи тоза нигоҳаш кунанд, хо эҳтиромаш кунанд, хотири худшам надидан, хотири чизша бубинанд? Не. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, маҳри зана битен. маҳр дар гардантон фарзе, маҳр дар гардантон воҷибе ки маҳри зана битен. биёрен маҳрҳои занҳоро муайян кунен. 2000 доллар метен, 3000 метен. ӯ маҳр фақат барои ҳамун зана худшай, барои ҳамун духтаракай. ӯ бояд ягон чи сарф накунад. ӯ ҳаққи худшай. ӯ дар гардани бачадор фарзу воҷибе ки ӯ пула биёра бояд битад. вале дар тамоми маъракашу дар тамоми асбоби анҷоме ки мақсад бояд зан биёра, дар уҷа маблағша битен, ёра биёрма, ё ки бихар бар дар хонат бимону, ёра бугӯ ҳамин чизҳоро наёрем ки мо ҳамаёро харидем. худованд ҳамамона аз зумраи мардуми бораҳм кунад.
خدایا توفیق ما بده که وقتی میگیم مؤمن مسلمانیم در همین دعوامان ما و شما را ثابت قدم بگردانه. خدایا توفیق ما بده که غم یکدیگر را بخوریم، فکر یکدیگر را بکنیم. همه یک کس برای همه برای یک کسی شعار دینی است. خداوند نگهبانتان باشه. الله حفظتان کنه. ان شاء الله فکر میکنم آنچه که من رسانیدم این اگرچند من با نفرهایی که مرا گفتن من اول در این چیز هم نظر بدم، هم فکر بدم. این با یک خوبی دیگر هم دارد که شاید وقتی که اون مردک همه این چیزها را خودش میخره با در فکر زندگیش میشه و پول صرف کردگی هست. یکی از سبب‌های همین طلاق‌های زیادم انمیه که تو به 10,000 میگیری میبینی که خیلی یک کم ترک که اگر هم معقول نشید یک گمش که پر زن با میرم زن میگیرم. یکی وقتی برن ایتایی 20,000 و 30,000 دلار ده خانه را برای زن بخر چیز بخر بیار، بعد ممکن که یک کم ترک با همون فکری مبلغ فکری هم پول تا بکنی. این هم انشاءالله ممکن که با در مستحکمی زندگیشان ممکن با در طلاق نکردن هم همه هم یگان نقشی را ببازن.